Pona Bazagi, Samsung gi showroom dene. Tamai je masi phone no bom lore. The music. Sian box store. Ano pisati ba? The je unbox store je. S10 plus. No 10 plus. Oh, not 10 plus. Aduga kya kene hoga? Kya GB hoga? 256 na. 256 GB hoga. Aduga RAM di 12 GB RAM hoga. Aru moi box se mathakta keno chirang ke pakte. Smaina simba ma yaw me. Su di ka pe. Later phone. Aura glow era. Phone ha kuri ase. Samsung Galaxy Note headphone is 6,000 mAh. Size. Okay. Tongani yun juga headphone. Si headphone je going to be ini. Itu apa dulu? Saya pengorang apa ni? Okay. Back cover. Saya kena menunggu jauh transparent ni ba. Bagi tu ini meninggi macam tu una ba ba. Transparent ni ba apa? Fast charging hoy ba. Sida super fast time ai super fast charging hoy ba. Headphone je C type C headphone type C. Ada the convertibles man saya kena dia. Convertible na sa ya. Jadi si box da magi sim agama ba music ka yaw ra. Ado saya tahu sim ba. Ai Booking masaksana lagi. Background je Samsung gi moi gi phone atai makan jam le smartwatch le ai si phone jam pat le na sin to ke dawa anta ya de display je kai de si magi ke no se go yam post ai je sai gi note se anta yaw do sama na je camera le ko mu ba si lung ko yaw re bo da gi sim site na S Pen. Okay. Ya. Intellect S Pen ai. Okay. Pen function to we camera ka pi video nam bi zoom out zoom in to we sina yam nei ba Samsung gi even note PowerPoint to we sina. Okay. Si adiga hojik sida khwai nuai ba program mai video nam se video gi zoom to hojik hana di lei na hojik ti audio zoom ji aura ne. Okay. Along with that video zoom to na audio su dung jingchen nang alap na lebe mina wang nam se jingchen la nang ga nang sound jingchen la nam ka ne. Okay. Si han function ni. Okay. Yam bai mingam tai view ni emergent. Okay. Yam phazan explain do bi de aina khang idea no ba si camera khang de quite the using powerful device ne ai kana kan my display je si dynamic AMOLED dynamic AMOLED atai de yaw ji ba du mo da HD 10x kind of support the web cinematic view experience. Okay. Blog number am nuai ni aba si phone je. Tamai phone je ju blog number ga yeng ke. Aduga hojik my camera je idea tai kem khang de si side ki ka je han ha ge. From the left side na koi gi volume rocker ya re. Sina Bixby ni. Ha. Bixby. Sina ke Bixby hai. Bixby. Aduga power button di hojik ana voice do in la. Okay. To ina. Start to gi phone si to. Okay, no gi. Tapi je sida tahu masalah ni. Aduga nang na hari bo se. Aku sida map to we. Nang apa ma jaga da power button to we. To we. On jin to we. Si makha de ai sina speaker ko. Speaker le le. Sina sagi S Pen. Okay, pen lo. S Pen hai bo. S Pen. Adagi sina charging ko. Charging. Adagi di som thai sina kem yaudre. Sina la le. aduga moi sida kenu yaudre ko koi 3.5 yaudre si type no smartphone le aduga camera na maning da sija camera hum yaure megapixel kya oi sa no sija megapixel jinang sa kaya makhala hum la camera hum ne ba zoom thara mani ko 16 la ne wide angle 16 megapixel ada 12 megapixel la ne mathak division camera na hum la ne okay hum la edu sijna koi flash light ki ka le re ko ai phone ji ki maram da details number le tame ro bi hara re ma S10 camera ngam tum lo ya ne sigi camera je ulak ke camera quality je ko aduga cinema number gi ko gi kanu do aduga experience to ya se te na ga S10 machine sin na extra
mấy khu sinh rồi khi ai phone thì lấy uống thì có mai miệng wide angle gì cái photo cái wide angle sẽ chậm mà nó lấy bây giờ wide angle làm thật rồi video quality ông nghe gì xin là video gì có mình chỉ nghe wide angle ông nghe gì wide angle ok number si phone ở đây gì không rồi game sana với cả đi đúng ngoài rồi mà ní makan đấy là background xem như là color cái xem về blur xem không bao giờ tôi lấy ok ở đấy sound cái lấy rồi example mà thì mình lúc blur cho là xem mà cần đấy xin năng background ok rồi mình mà color rồi rồi mình background ok makan mà năm bao nhiêu đấy makan làm nhau rồi làm mấy rau rồi đó When my fan they me when I'm making hello. Zoom to hana di video dan to ina. Audio ji ang wari sana tai. Asizim di test tau dabe adre. Ai mathangi blog to soi test tau ga hapa ge sidi. Ado me ngasi di phone lei re bazar manung da lai ado sigi hosiki khoina lei phone de EMI da lei bane. Akoi keno sigi mafam ji dagi Samsung gi store ji dagi EMI da lei be ai. Meam Note 10 haven't done thai Note 10 plus Manipur da zu lae living ma le ga di sigi bazar exact location Pauna bazar gi opposite Usa cinema hall Pauna bazar gi Usa cinema gi he opposite laiba amplified communication ai ba Samsung gi store so sigi store da lak piro aduga myam gi apamba myam ngai re ba adu online lebi mota offline lebiro sidi mata se blog messenger ge myam video sin ngai be like to view subscribe to view masung share to view bye bye zik kwen to de camera ni zigi comparison China K20 Pro gi number hore adagi sina Note 10 plus ani zigi video quality zik test tau doine ai zo I hora ge somda video je keno je color quality ke ka je loin box da urani make ti singe ai mai